I gdje se Zibri, ja sam Leo Šipranić 2, ja sam u šoku. Gledajte ovo, 7,2 hiljade pregleda na jednom videu, 18 pratilaca. Ovaj video je moj kanal učinio boljim, zato što vidite 18 pratilaca sam dobio samo od ovog videa, plus 7,2 hiljade pregleda. Znači nikada nisam znao da će imati toliko pregleda na ovom videu, nikada nisam znao, nikada nisam ni mašao da će imati, nikada nisam sanjao da će moj YouTube kanal imati 7,2 hiljade pregleda na jednom videu. Znači ne znam kako da vam kažem. Vidite kako se ovaj video penio, prvo ima 0, pa onda 18, 36, 54, 72, 90, pa onda je nedugo zatim došlo do 2025.000 pregleda, pa 7,5 hiljada, znači ne znam kako da se zahvalim youtuberi, znači hvala vam na svemu čovječe, ne znam kako drugačije da se zahvalim. Ovaj moj video je popeo moj kanal, znam da mi je slab kanal, ali popeo ovaj kanal na moje više, malo veće mjesto, ne malo veće, nego dosta veće, 7,2 hiljada pregleda, znači to je nešto što nikada nisam sanjao. Hvala vam na svemu youtuberi. Također želim da se zahvalim na podršci na mom ovdje kanalu. 51 pratilac je nešto nevjerovatno i nešto što nikada nisam mogao da sanjam. 51 pratilac, jeste zvuči da je malo, niste kao neki veliki youtuberi, ali 51 pratilac za mene je mnogo. Kad sam bio manji, kad sam imao oko 9 godina, ja sam htio da moj kanal ima 20 pratilaca, stari kanal Miloš YX koji nikada više neću moći da vratim, ali ovaj kanal mi je daleko bolji od onog kanala nego što sam prije imao. Počeo sam da snimam Beyblade i tako dalje. Ako još niste, zapratite ovaj kanal, molim vas, kad vas molim. Ovo je moj drugi kanal na kojem snimam telefon, jeste malo loši kvalitet, ali kad vas molim, jeste da snimam telefon, ali u redu. Znači molim vas, zapratite me. Hvala vam na svemu, na svoj podršci koje ste mi dali. Kao što možete da vidite, ovaj moj video je popio moj YouTube kanal, tako ne popio moj broj pregleda, tako puno pregleda, 7,884 hiljada pregleda ukupno svih videa, a onaj video ima najveći učinak. On će da prestigne baku praseta. Znači to sam sve detaljno objasnio zašto će on da prestigne baku praseta, a i to se dogodilo. On će se na prvom mjestu. Znači hvala vam na svemu. Znači, puno vas, ja volim baku praseta i ono, znači nadam se da ste uživali u ovom videu, koji ste slom stavite like, share i subscribe, a mi se u sljedećem videu. A do tada, uživajte mi. I veliki pozdrav od mene. Koji put ovo već govorim, ja ne znam. Koliko videa ima na mom YouTube kanalu, ja ne znam. Ali jedno je sigurno, neću moći vratiti onaj kanal. Na kraju je tužna završnica, ali nadam se da ste uživali u ovom videu, kao što sam ja. Hvala vam puno na svemu.